For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Newsfast Karbi Anglong Berta Ketanja Bangili Samika Cherong Karbi. Aprangsi Berta Thibipen Arjuita. John Thongkep Sose ing naming nar kolonga ahawar nang luchok raddo sejoan pin. Prilopen Bogori Ghat atawar kehenu arnibang tak gari ke jan. Puluni Circle Office ARO Signature Kelong Japan Sungkrung Binong ARO CMEM Chitin Kok. Manja Town Committee Ad Hoc Committee Kangwai MTYC Aning Kangsam City Paklang Jong Si CMEM Atum Ingwai Pamimi Pulote Jesomji Bukit Hair KASC EM Jagat Singh Ingti Asar Burak Karlitang Borsing Ingti Amen Pen Trok Angdeng Interclub Football Angdung Kiti Kapatu Patuminung Wepen Konadne Pen Ing Nameng Nar Kolonga Hawar Kathar Arong, Teron Arong, Rongpi Arong, Ingleng Arong, Karbirong Sopi, Hawar Along, Nang Luchoksi Penangan Sok Kimen Kirot Me Apor, Ahut Penangan Sok Chotekang Lo Lapen, Aking Pen Kisakta Penangan, Panahok Tekang Lo. Lapen Radatum Setami, Kido Kapere Me Apor, Nangli Roglo. Ajo Anarlo, Radatum, Ingnar An, Ingnam Anat Kitoy Japan, Bor Ilo, Lapen, Dongkamukam Forest Range Atum Setami, Wangpen, Hungdun Lo, Bonta. Ingnaratum angthin ke thepar pig ajok cheterek redet ajok karplung ji awarsai avedet si nungve lethota kolonga hawar malomsi labangso ingnama ingnar dokok lokuta hadagaratum pen pherang ke aphan nangthan pachini dun dongkamukam pen komol kathar Newsfast Karbi Anglong Puloni Circle Office along ke claim tang ARO ason ke claim ke dam lapen ARO ke claim tang abang phu turun ingti ARO ke income certificate upon school student atum sita signature ke endam je upon sungse lapen prabjin pen signature longdun bonta non ke do ARO akimi wang pen ke arni sivet amat ke isivet signature ke long je upon sungkrung lapen adap ke wang atum sita chelong pon pe det atum si ke ong lapen still stamp upon ke long je upon arni si amat long le pusi ke povek aradatum pen chethan pon la isivet signature isivet ke long le edet ajok ahem an chepang no ponsi chedam steel stamp patheng ji aphan circle office nini hela dam nang ji steel stamp sita along with bibet be hula stamp ke endam ji aphan pahela red pen la showroom kali kaprega room puke toy pen aduk kang hoyason mande lasi lason claim cleara arona teng pen che claim vet asonte karbiara ratum ke dam ji aphan karbiara ratum sita aning chethe doji ponta patumia dap pen Chonghong ding atum sita isivet signature lapen stamp patheng ke long ji aphan arni sivet ke chelong pon uni dera jok circle office ke dam ji aphan anche pon nang ji athe hadak kangchir kalang iddoji adap pen dam sita ARO signature long pon pe chedam et atum si ke ong puta ke phove katum pherang ke aphan pachini pon Puloni pen Arun Gro Newsfast Karbi Anglong Sarupathar MCCSI Hemalong Congress Workers Meet Amai Kepadopon Labangso Amai Adison Terang Mai Jari Ponsi Boson Terang Alohi Pachini Ponsi Alohi Manpen KADC Maipu Korsing Ingti Manpeng Alohi KADC Dun Maipu Roton Ingti Surja Rongpar Hum Sing Be Karbi Anglong District Congress Committee Tunbang Satra Teron Pen Chinglok Kete Kidingatum Chetong Dunsi Congress Workers Amai Along RDP Dun Labangso Workers Meet Amai Ahud BJP
HSDC asong pen COC don ing koi sosiatum Congress along cepa okdun si Congress Workers Meet amai along alangia tumapan Congress asong pen tengpon pamilu aluhiatum ahin pen lamte ke jaipon ke bangji MLA kilikahut ning isi pet pen klem dampon luna Congress gov council ke jaripon un ahutte asonson dwara tumapan ke rapajir pon longlo lapen moreng ang hoita GP pon longlo lasonsi IAY ahem pen chenglok hemi jangre tikok tiki atum apan cerap cito longlo puta mai along aluhiatum pen jaipon pokajan pen Bisnu Lekte Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong District Town Committee Rules 1958-8 1. Aron ateng manja hithi aphan Town Hawk Pondet Api Kapalang Chariji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Dhon Singh Hanse Asopo Gotom Hanse Chairman Manja Sibrai Nolai Along Kedo Manoj Jigdung Asopo Joya Jigdung Vice Chairman Manja Hojai Nala Along Kedo Bharat Langthasa Asopo Tanu Langthasa Bangphu Member Joy Singh Hanse Ame Carbron Sonteron Achor Iris Bepi Bangphu Member MTC Lapen Manja PHE Colony Along Kedo Sartheteron Asopo Hunteron Bangphu Member MTC Bangpho Abangphu Bangphi Atumaphan Chiklo Jonthom Aparman Arpu Pekponlo Bontalake Chedondun Thekte Lapen Ladak Manja Angkang Kedo Abarim Bek Aphansi Ingwai Bek Nangji Pusi Manja Town Youth Committee Atum Ningkang Samse Alam The Chepak Langpon Lapen CM Tuliram Ronghang EM Amar Singh Tiso EM Country and Planning in Charge Mongol Singh Timung Atumaphan Panongsi Pinpuralo Pajirdamdet Aphi Puthot Manja Ahawar Kedo Thek Set Reset Cherok Tok Abangphu Bangphi Lapen Lokacharli Asong KSA Manjaro Brands Ariso Ejang Lapen Ke Ongdung Arat Pherang Ke Amai Ke Phalong Chetongdun Birta Kahumri Dun Long Atengke Labangso Ad hoc Committee Puthot Ingwai Pontu Pameme Pulotangte Kachesong Ingtonte Lapen Kaprek Angdeng Setame Chesong Ponji Aphan Chesik Ding Loputa Newsfast Karbi Anglong Pen Birta Longdun Manja Pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Jingthong MSC Constituency Kaparlo Upper Jingthong Umat Community Hall along Pini Leadership Meet Lapen Joining Program Jingthong Mandal Pen Jai Mekding Ponlo Labangso Joining Program along Manping Pen Kachetong Dun XEM Karbi Anglong Autonomous Council Singteron Chotro Singteron Chondro Singh Rongphar WKA Mahila President Bimola Timungpi WKA Mahila Secretary Sima Gupta WKA District Congress VP Rup Singh Bongrum Amri Block Congress President Hemari Kro Amri Mondal Congress President Denny Amsong Otum Chetong Dun Labangso joining Ajay Mek along Kaprek Asong Pen Congress along Kachepa Ogdun Don Pokep An Sose Ongdun BJP ASDC APHLC Atum Chepa Ogdun Rinti Non Kevangji Surihini Ra Inkoi Ra Isi MLA Kilik Lapen MSC Kilikahutke BJP Aphan Tuke vote pitek telo pusi hadakamai kido donatum minjerinti non ke bangji kilik alongke khaiji pupe pen methanga monit vekaphan chepahai jiephan puthot pradatum tawar cholang thulo non aprangke jingthonga hawarta lokela candidate vegningji lapen naddi pen candidate nangke toyke pini arni proithek telo pusi jingthong araratum minjerinti Prodip Rongpi EM Kelong Ningkan Ingkoi Rapo Keplengpo Dokdokahut Alangli Kopilo Keklem Pleke Jingthong Araratun Teklong Ponglo Puta Herangke Angnu Inut Congress along Klem Bangpu Ningje Lower Jingthong Araratum Non Puanta Karbi Anglong Autonomous Council Transport Teklong Lelang Lapen Chethap Dunlong Lelang Puta Rup Singh Bongdung Ningje Tata Mobile Lapen Max Pickup Agari Kachevek Dun Pen Akaprek Nahok Pale Wangtame Hem amatsi celele lapen kedamji adimta leunelo ahokalamlo non kebangji MLA kilikalong singteron ticket longpen haidun pulote jingthong amunit vek mate lokela phansi ticket panong pipo puta mayalong chechakpen ningje ponlo umpanai pen David Singteron Newsfast Karbi Anglong Nini Aparman Nilip Mondal Committee Leadership Training Pinipen Pangcheng Ponlo Baburam Teron Nilip BJP Mondal Committee Mai Phupen Mai Chari Ponsi Aluhiaman Pen Pobitro Rongpi Nilip MSC Modhuram Lekthe is Karbi Anglong District Committee Kongchun Bang Prohesfor Bosmotari Convener Pen Chenglok Penang An Kethekiding Lapen BJP Klembang Atum Chetongdun
Mailong Aluhi Atum Sama Prasad Mukherjee Akaya Lamu Lapen Alang Akimang Kiklem Kedam Aputhak Jumisen Pen Piniamai Along Thanpon Koilamati Pen Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Kopili constituency Angkang Arlo MEC Pawan Kumar Rai Kelang Kapachingbar Bedet Ajoini Prilopen Bogori Ghat Adak Penangan Adak Adimalong Sangti Kiroy Adam Permate Tractor Atum Tawar Phangnu Thai Bonsitami Labangso Tawar Kehinuke RG Dingklupen Lo Repeating Pusitami Semar Ponpe Rongasor Kesu Kachepon Pusitami 108 Aphanle Chonghong Pusitami Damdi अभी साल भर हो गया, रास्ता खराब हुआ है इधर में और हम लोग का आने जाने में भी असुविधा हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा ये जो कलवर्ट बोलते हैं ये फूट भी गया है और हमेशा हम लोग को असुविधा हो रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट लिया बनाता भी नहीं है, बोलने से बोलता है कि जिसका रास्ता है वही जिसका असुविधा हो रहा है आने जाने में वो बनाए और बना कर ले जा रहा है गाड़ी, वो सब बोल रहा है वो लोग। और यहाँ पर इस रास्ते पर जेसीबी या डाम्फर सब रोज हरदम ले जा रहा है और बोलने से कोई बात भी नहीं सुन रहा है उसके बावजूद भी। और हम लोग चाहते हैं कि रास्ता अच्छा हो, क्योंकि कभी हम लोगों का इमरजेंसी पड़ने से अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस या कोई गाड़ी बुलाने से नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रास्ता अच्छा हो जाए। उसके बाद रास्ता अच्छा होने के बाद हम लोग कोई भी बीमारी या कोई भी असुविधा होने से हम लोग जल्द से काम कर सकते हैं कभी भी। इसे यह रास्ता पिरलू से बोई घाट होगा, बोई तक जाएगा, इधर से होते हुए सील्ड भी इधर से चल जाता है। Atitowar Hinupika Joinelo Pusi Rongasar Pen Nang Pachini Dun Keroni Pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Atumi Japralangso Auditorium Hall along First Executive Meeting T Morcha East Karbi Anglong District Committee Atumpen Mai Kapadopon Labangso Mai Chengche Aprang EKA DC Amai Pu Dhonsing Teron Lapen District T Morcha Amai Pu Sorbon Telenga Atumpen BJP Alama Ingturpon Adun Thuk Mai District T Morcha Amai Pu Sorbon Telenga Pen Mai Chariponlo Labangso Amai Along Manpeng Pen Kachetong Dun CEM Tuliram Ronghang MLA Dr. Numal Momin EM Jagat Singh Ingti Amar Singh Tiso MAC Mukut Mohanta Jorhat MP Kamaikha Prasad Tasa EM Barim Jivan Chandra Pathak MAC Nilip Constituency Pobitro Rongpi Lapen Kapre Kapre Kethegidinga Tumta Labangso Amayalong Chetongdun Lapen Kadokawe Bang Pharo Kriso Se Aradatum Labangso Amayalong Chetongdun Si Mayalong RDP Dun CM Tuliram Ronghang Pen Kethan Ponke Lake Kaprek Kaprek Sa Ti Akhai Bagan Atumaphat Development Aputhak Alam Setame Thanpon Lapen NH 36 Lapen NH 39 Aputhak Setami Tong Sekot Pen Kepatang Pon Jiaphan Klempon Bom Loputa Ningje Pon Labangso Amayalong Kachetong Dun Aradatum Kaningje Ponke Lapuson Amai Kibi Pon Penangan Alam Lapen Bidi Sore Setame Longpon Loputa Ningje Pon Rinti আজি ইস কার্বি আংলং ঘাটে জনতা পার্টি আজি প্রথম এই মিটিং আজি এসেছে প্রজা গতিকে এই সভাত মই উপস্থিত আছিলোঁ। আজি যেটো দেখিছোঁ মই পহলাই গৈছোঁ জমিন ডাঙৰীয়া আছে যিটো চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাকৰ কি মৰ্চাবিলাকৰ যি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেই গোটেইখিনি ৰাইজক আমি অৱগত কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনৰ আমাৰ যিমানখিনি বাগিচা বহবাস কৰা তেখেতসকলৰ লগত একেলগে কাম কৰিম বুলিও আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। সেই কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। Papani Pen Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong Come one, come all. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605.
ton pen nam chiroi thulo kedam tang achi kloni phaing kore throng arni pen football kapathu cheng ponsi pini em jagat sing ingti asar bura karli tang bor sing ingti chikimo amen pen angdung kiti pathu pon tanglo bangso ma long kapathu along kasa chunbang pankat steron man peng aluhi em jagat sing ingti kadom terangpi samson timung hunaram singnar lokhiram rongpi langming terang UPLA klembang nikonjo kathar lapen riso singnar pen chenglok ke thegiding atum chetong dunsi kapathu esek aliralon pidun sangti hidi FC lapen dubojan FC aterang angbongsi angdung kiti cepate pon sangti hidi FC aterang atum kapathu ke thek muchot ajok dubojan FC aterang atum aphan 4 pen 1 goal pen parempon dedlo braken marak si kapathu kimenai anong i chepalong pon kapathu pon ahut kemenai team dubojan FC Rokison Ingleng goalkeeper ke ongnai anong e chepalong pon jogodi steron kemenai goalkeeper anong e chepalong pon referee modon rongpi lineman bapuram teron lapen obiras bora lapen for referee lokhi kilingpi ke hai aterang atuma phan tangka surikrep ho lapen trophy lapen adunthu atuma phan suri cap lapen trophy third anong e suri pho lapen trophy pipa jerponsi mesen pen mai pachun pon bokajan pen bisnu lekhe Newsfast Karbi Anglong pinya berta lansi pajun lok do mekap me kardong